Mbukele ekhaya siyafusela egameni lika Jesu igameni namandla nasekusene egameni lika Jesu Kristu ngumprofeti wakho lo ngifila amademoni egameni lika Jesu Kristu usangena emakhasini ethu siyabumukela kakhulu sibonga kakhulu ukuthi usibukele kuhlanzana nathi nasekusene egameni lika Jesu Kristu usabona le nshumayelo le ngicela ngithunyele kufanele la ukhona khona usikhombe isithando lakho ngako ukuthi ulike ema pages le page la umprofeti hlula amademoni eSwatini egameni lenkosi le page la umprofeti blessings vila kathi hlula amademoni egameni lenkosi ekhona ka TikTok ufika usearch prophet hlula amademoni eSwatini uyafika lapho uya subscribe egameni lika Jesu Kristu sithi ke thina siyawuthotha kakhulu laNkulunkulu ukuthi akakubusise egameni lenkosi asingene evini laNkulunkulu nasekuseni egameni lika Jesu egameni namandla litasihola ezifike lapha expected soon egameni lenkosi ngifuna ukuthi namuhla cisitala umnyaka nje egameni lenkosi ikolo kuyavulwa bantwana bayithi ikolweni evikini lelitako egameni lika Jesu sikhulume ngenzaba yebantwana egameni lenkosi nangenzaba yekubila abantu bethu emandleni ebumnyama nangenzaba ukuthi sikhulekele abantu bethu emandleni emadimoni ngoba sitha siphumile all up egameni lenkosi siyaqetha ngebantu bethu simaqetha ngemliba lo yaphambili egameni lika Jesu ke phake manje ngitsike asingene sibone ukuthi yinde singayenda thina njengebatana noma yinde singayenda thina njengelibandla njengebazalwane yile sikwenza thina njenge community uvikela abantu bethu kunalo lobhubhane lesibhele nalo lelingebandla emadimoni emandla ebumnyama emandla ebuthakazi emandla emarituals egameni lenkosi ngoba kunelichaze kulandla lokumntali ekubuyeleni umntana wakhe kunawa emandla emadimoni egameni lika Jesu Kristu ngiyacela moloyi my brother usifundzele bhuti omkhulu encwadzini ya Isaiah number 54 verse number 13 egameni lika Jesu incwadi ngo-Isaiah 54 verse number 13 kuzeka kanjena bonke bantu bakho bayawufundziswa nguSimakadze inhlalakahle nekuthula kwebantwana bakho kuyawuba kukhulu indzaba lenkulu kakhulu ithi lenzaba moloyi egameni lenkosi bantu bethu kufuna bafundiswe nguSimakadze indlela yokuphila egameni lika Jesu lombhalo uyaqhubeka ukuthi kuyobe sekuba nekuthula etimpilweni tabo egameni lenkosi lokusho ukuthi mangabe Simakadze angekho kubantu bethu egameni lenkosi ngeke etimpilo tabo tiqhakaze ngeke kube nekuthula emindeni ngeke kube nekuthula emangweni ngeke kube nekuthula even na7 lombhalo ngoba namhla sifuna ukuthi bantu bethu basivukele bantu bethu bayamisbehave bantu ba-addicted to drugs bantu bethu bangenele utshwala bangenele ubugebengu bangenele ema-gangs boma-K9 K6 egameni lenkosi so indzaba ithi bantu bethu asibafundisi noma asibakhulekeli ukuthi nguSimakadze abavikele egameni lenkosi asingeneke manje sikhuluma indzaba lenkulu kakhulu lethi nkosi yami bantwana they are not just our responsibility but they are God heritage egameni lenkosi uzonjalo umbhali wemahubo number 127 number 3 uzombhali children are a heritage from God noma bantwana baligugu elivela kuSimakadze bantwana basipho lesikhulukati lesivela kubani lesivela kuNkulunkulu egameni lika Jesu Kristu manje konke lokuvela kuNkulunkulu sathane lendela funa kwenda ukuthi akuthathe akudestroy akuthathe akudenhlekisa akuthathe akubulale iBhayibheli lithi encwadini yaJohn 10 verse 10 uthi lisela telakweba kubulala kanye nekubhubhisa kepha Simakadze uthi mina ngitela ukuthi ngitawunika abantu ukuphila bese baba nokuyaqhiqima egameni lika Jesu asikhulume mbukeni lapha ekhaya ngithi labantu bethu lesibathandayo labantu bethu labaligugu kithi labantu bethu lesiswene lokuhle ngetimpilo tabo sawo MP bakusasa mina nabaholi belivela kusasa egameni lika Jesu Kristu nathi phansi mandla takusasa egameni lenkosi sathane uthi ufuna ngani sathane ufuna destroyer lisela ufuna whatever na uNkulunkulu nakufake phakathi kwabo egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha sathaneke uhlakaniphile uyathi ukuthi umbala kaMeli azakhule uze aqale am-attack egameni lenkosi uyathi ukuthi umntwana makasemncane is very weak emntwana basemncane uthi gripper fast itinto egameni lenkosi ngabe kuhle ngabe kubi umntwana akabamncane uthi babatonke itinto egameni lenkosi that's why the devil attacks a child at an early stage egameni lenkosi ingodo ukuthi thine bantu thine makholwa silive thine umntwana asimfundzisi kuthandaza asemncane thine badali umntwana asimthandazeni asemncane yaza ukuthi utazakhule siyaqala silothane siyamshumayela egameni lenkosi ngiyabasitha siyaqala ukuthi umntwana uze sim-attack simbambe kahle sidestroye idestiny yomntwana fesim-attack asemncane egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha nje manje egameni lenkosi nje
njengemdali you must be a spiritual watchman emntwaneni egameni likaJesu Kristu. Indzaba ithi manje lenkulu kakhulu ithi Sathane uyabahlasela abantu bethu egameni likaJesu Kristu. Mawubuka umbhalo 1 Peter number 5 verse 8 uthi umbhali asilindele sizithe sitha Sathane uthi siyajangaza emkhathini wethu sifuna umuntu lesingamane sisesimgwinye egameni likaJesu Kristu. Ke Sathane emakhaya ukhona, Sathane emangweni ukhona, Sathane in a country level ukhona egameni likaJesu. Ufuna abantu bethu ufuna ba destroy egameni likaJesu Kristu. Ngithi Sathane uyahlasela abantu bethu ngani manje ngefear kufaka kwesaba nangemaphupho egameni lenkosi. Umfana Phuthe aqosha inyoka, umfana Phuthe asesitibeni, umfana Phuthe alele nyoka, umfana Phuthe asendumpeni, umfana Phuthe exhasa. Uyathi ukuthi le dingo tangena asemncane umfana nditawukhula naye ndihlale tintinte phakathi komfana. Sathane uyahlasela umfana ngosiyami ngerebellion and uncomfortable anger lapha ekhaya la ukhona khona egameni lenkosi. Umfana khomncane kepha uyahlupha, kepha uyakushaya, kepha uyawethuka, akalala ekhaya, akabuya ekhaya, uhlala etigangeni, uhlala eshwaleni, bafana batsandza sakufa. Uyadibuta wena njani endzaba ingene asemncane lo mfana egameni lenkosi. Ngithi angisho ukuthi Sathane uyathi ukuthi sikhathi sekubapha umntwana bathi ngesiswati lugoqwa lusesemanti. Uyathi ukuthi uma ngambapha asemncane utavele amehlulekise. My God, egameni likaJesu Kristu. Sathane uyapho ukuthi umfana modam expose asemncane etingane kwentenyama, etingane kwentelive enothi ukhula nayo akhule angiyo egameni likaJesu Kristu. Ngithi uyambona umfana wakho lapha ekhaya usemncane yena, but lesimo sithi ingayikwadlako yakuthanza ngayo bafana, yakuthanza ngayo tshwala, yakuthanza ngayo ugwayi. Uyadibuta wena njani umfana usemncane na kepha uphatha imiko esikolweni, uphatha bonya uyadibuta wena. Sathane uyapho ukuthi sikhathi sebamba umfana mulesikhathi asemncane egameni likaJesu Kristu. Athi umbhalo Mark number 9 verse number 17 to 27 uthi a child tormented by an evil spirit from a young age. Kuma ngendzaba yemfana bekabanjwe ngemandla bomnyama asemncane. IBhayibheli litshela ukuthi Jesu wafike wamthanazela wamkhulekela. So ke sikhathi saSathane labamba ngaso bantwana kunesikhathi babancane egameni likaJesu Kristu. Ngithe manje angizolo ukuthi kuyirole emntani egameni lenkosi ukuthi avikele umfana wakhe. In other words, a parent are first spiritual covering for a child egameni lenkosi. Yes Lord, umntani nguye lokufuna ukuthi avikele umfana wakhe masesemncane ngokumthandazela egameni likaJesu Kristu, ngokumbiyela, ngokumfundisa livi egameni likaJesu Kristu. Ngosiyami ukhathe lababuvako, ukhathe lababukelako egameni likaJesu. Abanye bantu bethu ba exposed kule tinto the devil worshippers ngoba le tinto batibona kuma TV, batibona etinqingweni, batibona kuphi na kuphi kuma computer. We responsibility yakho njengemntana ukuthi ukhathe ukuthi umntwana ubukelani, ngosiyami umntwana uvani ngemadlebe akhe egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. La khona ekhaya siyavula tikhola bayetikolweni kungumsebenzi wakho ukuthi umntwana wakho umgathe emadimoni aphumile all out afuna kuqedza ngebantu bethu. We responsibility yethu ukuthi sibabiyele, sibakhulekele, sibafundise uNkulunkulu more than anything. Sibafundise ukukholwa more than anything egameni likaJesu Kristu. Akhona emasiko lendiwako evini namanye ayabahunga abantu bethu bagcina sebatinikele emandleni omnyama. Kepha noma sekunjalo sidinga likhethelo lebantu elidawume evini kangwane libene lebantu bethu. Kufuna noma sekushumayelwe ngemadloti, kwashumayelwa ngabobhali, kwashumayelwa ngolomehlobo lemoya nabanikela khona abantu bethu beseluye imali yathandaza. Lithi ngeke abantu bami bahlaselwe ngemandla bomnyama, ngeke abantu bami bakhonjelwe omunye uNkulunkulu ngaphandle kwaNkulunkulu ngemkhondako. Sidinga abantu nje qala umnyaka labatakuma bathi ngeke abantu bami mina ngibanikele etithikweni talelive, ngeke nezali batabani ngibanikele kulabo uNkulunkulu nabakho egameni likaJesu. Abanye abantu bethu balahleka khona kunama rituals lentiwabo in the country level egameni
likaJesu bangabe bathethule emoya yabo bangaphinze babuye bangaphinze babehave bangaphinze bamathi uNkulunkulu egameni lenkosi bathethuliwe kuma rituals elive egameni lenkosi asithandaze bantu bethu uNkulunkulu siyabakhulekela laba egameni likaJesu Kristu babiyele mohonquleke livu lakho livule nemandla leti ababamba uNkulunkulu phela ngoba sakhula libagcine uNkulunkulu esandleni sakho libagcine entendeni yesandla sakho ngiyabakhulekela ekuseni babe babiyele uNkulunkulu phela ko emandleni bomnyama emandleni asathana semadimonini lakho igama leyo udinja liphakanyiswe emhlabeni nasezulwini kade bephakathe naphakathe amen amen siyabonga kakhulu bese live lesikhathi live lemandla babe nje ukukhumbuza mbukele ukuthi ukhona umprofeti kaNkulunkulu sazela bonke abantu njalo ngale sithathu la ngemgcibelo isikhathi ngo11 ekseni embekelweni lapho khona kujako nemakhumbini ngicela bongiphathele umnikelo nga150 emalangeni uthe utobana nemqoqa kaNkulunkulu your life will never be the same again shamanje kunathi ndombolo ubhalise umbona kaNkulunkulu ukhonela wena ukukhulekela ukuthandazisa impilo yakho ishinje bese asebenzisa umbukeli ekhaya uthi kaJesu bakhuluma nabafundi bakhe uthi vumelani bantwana bethu kimi ngoba umbuso welizulu ungewabo egameni likaJesu in other words inkonzelo ukuthi kuJesu kuNkulunkulu bantwana balugugu lelikhulu kakhulu so sathane sitha sifuna njalo ukuthi sibone livangeli lihlazeka sibone nakulo ugugu uNkulunkulu kuhlazeka nakhona ekhaya egameni lenkosi ngabe ungumntali ngabe uyiguardian umsebenzi wakho ukuthi unake umntwana wakho ukuthi uphila kanjani uphila nabani ukhula kanjani yini la iva ngemadlebe akhe yini la ibona ngemehlo akhe kwangathi uNkulunkulu ekhaya angakuphatha ngemusa god bless you bye bye